you can't compare an ant to an elephant. So yeah, into ikhumbulayo leyo because into vele engangihlalanga kahle leyo. Whatever izinto asishilo, maybe akakaboni ukuthi ngumuntu onjani, and for mina akusiyo indaba yokuthi ngidlala ibhola for prove or for kukhomba abantu ukuthi ngikwazi ukwenzani. I think ngegroundini each and every time ukuthi ngifuna ukuenjoy ibhola, ngifuna ukuwina. Ma umuntu ngeke ubukela omunye umuntu phansi, even if ungaba ubani noma ungayenzani. I think for the sake ukuthi ngidlala team okay wayidlalela ukwenza kahle kuwe, I think for umuntu onjengaye, umuntu okumele ukuthi uyasupport nathi sizokwazi ukubelieve ukuthi singafika phezulu la ke afika khona, because nathi sila because sifuna ukwenza ngcono than abantu abazile la abadlalile, and then baningi abasazoza abazodlala la bazofuna ukwenza ngcono. So if yena angakwazi ukusifundisa indlela eright ukuthi makunabanye abantu abasha abazodlala Orlando Pirates ukuthi baphatha kanjani, so sho ukuthi nathi sizohluleka ukuthi siphathe abanye abantu kahle, because sizofila ngathi masifika abantu abasiphathanga kahle, so nathi akumelanga siphathe abanye abantu kahle.